برئیس مهدی کر وزیر و پارلمانتاری بری آک پارتیه جان قره میوان ما برئیس مهدی ایوار باش اون بخیراتن دانستان نهای دولت ترکیه لگل عبدالله اوجلان پککی و دم پارتی جبوی چه آرمانجه که نگلو؟ آرمانجا ما اوه که ام بخوازن لحرم ما آشتی و براتی چه بوه و لور تقین و کشتن و ترور چه نبه زوردستی چه نبه اویا به هر هاوی گر که ام بیجن ده پرسه ما هبن و پرسگروکه ما هبن اف پرسگروکه ما براتی و باشتی و ام دناف خدا دناف خدا ام بخوا وی چاره سر بکن نکو جدر و ام بیجن اوان هنکی تشکیلات نافنتوی و دوله ام بیجن دروای روجلاتا نافین اوان مداخله اوان ایجاب نکه او نکوین ویدره چقا او تینه وی هرمی واسره 100 سالیه که تینه وی هرمی تقین و کشتن و زوردستی و ظلم و ام بیجن ازیت جوی ولاتی جوی هرمی جوان ولاتا رانابه جا اکراد جی اتراک جی و عرب جی و فارس جی اوانا گش جه اوکی ازیت دبیرن ام دخواستن اف جنابر رابه و براتی و آشتی چه بوه و ام برسکرو که خوشی به هفرا رونه نه به هفرا بچاره سر بکن حل بکن دانستاندنا لگل اوجلان و پککی بریا دم پارتی نه یعنی جی راست لگل اوجلان و قندیل جیته نکرن اف دانستان نها بذي هاوية يعني ام بيجن هيئة تمثيلية كو دم بارتي ام بيجن وان هنكي مبعوثة وان و ام بيجن شهرداري وان جوان هاتية شكرن او دست بكرنا هنكي مذاكرة وان و هنكي ام بيجن هفديتنا وان هي هنكي بحورا مجول دبن لوي داري بچه به اجالان را چه حاثیه ام بیجن خبردان آخافتن اوی جا آنینه او هیئت آنا ام بیجن به هنگی وان پارتیه دن به سیاسی پارتیه دن سیاست مدار را اوی جوان را دبیجن وان زیارت تکن دو پر ام بیجن رئیس مجلس بوی را آخافتن کرن و به دولت پاشه داره کرن سبیجی از باورم و به آق پارتی و به هنگ وان پارتی میدن و بوان و مجول ببن بوان را آخافتنه بکن بله پشتیوی جی به جواب چیه تشتی که داخوازا که جو اجالان حاطه کرن به دست وان و جواب وان چیه اوی و به او کرن به اشکره بوه بیانات آوان لگوری بیانات آوان جی و چقدر تطبیقات آوی چه بوه اما لگوری و تطبیقات جی هم سیاست مدار و هم جی بیجن دولت ترکی حکومت ترکی او هنکی گاوا هنکی بیجن اوکا بافشن پیشوا اوجلان و داخواست سکناندینه بله اوجلان و داخواست چکدانین جپکه بکه بیاتا ام موسا باورن ام موسا هیویدارن از وید بیجم شخواه داخوازا مجی اوه شرط و شروط ما یک شرط که بتنه هیا ام زانی بریا که امرونه نه و مجول ببن و وی تشتی بکن دانه که چک لنافبرا ما لور سکناندی به و تقین و کشتن هبه او یا خبردان لی نممکنه آخافتن نممکنه نه براتی و نه آشتی جی دور دا نممکنه شرط یکمین یا اول او که چکا دینن دانینا چک و ام بیجن سلاحا او یا راستی رابه و پشتی به ایجاب بیجن چه پرسکروک هیا و چوا ام بیجن سیاست روشاوی چوا پیشوا بچه او پیواجو
و چوا ام بیژن بردوام به ام و دوی دمیده ام ویجی تف به هفرا ببینن ایرو در روشا ایرو در حال حاضر ده ام گش ام بیژن حکومت جی سیاست مدار جی پارتی جی دم جی گل جی ام گش به هفرا چه دست ما کیته چه دست ما ته ام وی جبو براتی او جبو ام بیژن آشتی آرامی ام وی او بکن تطبیق بکن که دویشه دا موافق بکن لهمبری چکدانینا پککه گلو دولت چه پروژه کش بو چاره سرکرنا پرزگریکا کردی لترکیه پیشکش بکه دانا بوی هاویه لگوری ما ام بیژن سیستم و اداره دولت یا گل هنکی ام بیژن گاونه دموکراتیک به چه جور و چه داخواز ورنه لگوری وان داخوازا اوی پشت هرن یعنی پرسکروک ام بیژن یک دست خو سلاح خصیه دست چک خصیه دست خو او تشکی دخوازه ام دبین بریا کو تشکی بخوازی اوی چکی دینه برا چک ند ناوامه دبه کو چک دری کو ترور رابه تدهیش رابه کشتنو تقینو ام بیژن زوردستی رابه و دوی دم بده جبو آرامیا گل و جبو براتی چوا ام بیژن 1000 سالی مؤسس بیه دوی هرمی ده دنابرا ام بیژن اتراک و اکراد ده و دیسا ممکن به که براتی و آرامی و آشتی چوا و بردوام به اویا شرطی ممکنه اویا شرطی دویا جی اوه که اویا ام بیژن ایرو در راسته ده سر ریا در ریچکی که وسادن ام گش اتراک جی اکراد جی یا امه به هفرا به براتی رونینی ام بیژن پرسه خو چاره سر بکن پرسکروکی خو یان جی ام بیژن وکا کو ام بیژن پکخ رادبه به هنک استخبارات ناو نتوی و بوان را کو رابه لگوری داخوازه وان و به حوالتی وان و به تشویق وان رابه ام بیژن چکا داناینه و وان ام بیژن تقین و شر و کشتن و زوردستی چه بوه جویا امه گش وکا که به سر 40 سالی ام خساره دبینن امه جی ایروپی وده جی دیسا خساره بینن ام دبین ایرو دانا جهر فلاکتی مرف هنکی درس قنج بستینه و بحکمت و بزانبون و بعلم و بتجربه تشتک و مجرب به هاتیه تجربه کرن جوی مرف هنکی جه منفعت دار بوه و لوی گوری جی مرف تفگر خوی جی ایروپی و جی ام بیژن ساز بکه و تفگر مرف جی ایروپی و لوی گوری و شکل بستینه هیوی از بخواه بشخص خواه از هیوی دارم که ایش خدا حس که و بجیکی بروشک باشته و بچه سری از هیوی همون اوه هر کسی هر کسی زانبه که بله گلک جاران برپرسین مزدن دولتی تاوی برای سردوغان و بخشلی جی دبیجن که کمارا ترکیه کمارا ترک و کردانه گلو او یک ایددما گوهرتنا دستوری دل ترکیه بکه و ناو دستوری او هفوکیان او گوتن؟ اوی دانا جئیرو دا وانا ام بیژن د نتیجه تشتا د نتیجه غایه مقصود چیه آرامی و آشتیه اف آرامی و آشتی چیه که مرف زانی به زور دستی که مرف به هفرا رونه اجا داخواز مرف چه بن تشتی که قابلی تطبیق بن
تشتێک قابل تطبیق بن مرف وانا گاف بگاف تطبیق بکە وانا مژول بە باخفە و تطبیقات ئەوانجی ئەو بکە لە گۆری دەنێک ئەگەر ku demokrasî heye yani ku em bêjin daxwazê gel û ya cemiyetê gişî em bêjin ekrad û etrak tev bi hev re zanî ev ya daxwaza gişa çi ew ê serê rûnê nê bêjin ji îro da meriv em bêjin rabe tişkî bêje ew dibe hudûd ji gotinê meriv re jî û ji daxwazê meriv re jî û ji her havî jî ji ber wê ez yani ji îro da hinkî tiştê ew meriv zanî tiştê ku îro ne muayyen be meriv rabe vana bêje ev ya heye ku zirar û xisarê jî bide pêvajoyê ez ji ber vî qasî zanî bi hezir meriv gavê xwe bavêje û pêşiya xwe meriv baş bibîne û lê em bêjin tiştî em bingehî yani di aslê xwe da tiştê gelek giring çi ye tiştê gelek giring ew e ku kuştin û em bêjin dijminî ji mabêna me rabe ev ya ku rabe her tişt netîcede kî çi dixwaze wê bêje daxwaza xwe jî daxwaza em bêjin her du ciheta jî daxwazê xwe wê deynin û gayek û aramî û aşîtiya û biratiya evan her du qewma ku ji serê hezar salê de jî tev bi hev rane di nav hev de ne bi baweriya xwe bi çanda xwe em bêjin bi tesewura jiyana xwe yekin ev her du qewm neweka van duwelê em bêjin rojhilatê navînî dinê ne yani ji hev ne cuda ne em bêjin îro li Tirkiye bajarê mezin kîjan e Stenbol e ji di nüfusa ekrad li Stenbol di wî bajarî de li ser rûyê cîhanê li tu cî hexwaz Kurd bi hev re tune ne yani em bêjin li ser rûyê cîhanê em bêjin bajarê en mezinî Kurda ekrad kîjan e tu bêjî tu bipirsî cewaba wî Stenbol e ja hexwaz ketine nav hev li İzmir jî wisa ye em bêjin li van bajarê mezinî din etrak û ekrad û etrak giş bi hev re ji serê ser de bi hev rane neweka em bêjin Sûriye neweka Iraqê neweka Îranê neweka van duwelê dinin li Ewropa jî newsa ye yani li Ewropa jî ji hev ne di nav hev de ne lê li Tirkiyeyê etrak û ekrad bi hev rane li her bajarê wisa ye em bêjin li Enqereyê me ez li Enqereyê me li Enqerê jî wisa ye li em bêjin li Konyayê jî wisa ye li Diyarbekir jî wisa ye li her derê wisa ye ji ber wî hawî em bêjin yek cihetkî menfieta wî hebe cihetê din jî jê menfietê bibîne û xisara wî hebe wê cihetê din jî jê xisarê bibîne Rês Mehdi pêvajoya vê carê belê kerem ke pêvajoya vê carê çi cudahî ji pêvajoya cara bûhirî heye dene her carib ana cara berê wiha bû li gorî zanebûna min ji PKK re gotin got bi ewkê xwe çekê xwe daneynin û va li Rojava yani li em bêjin başûra Sûriye li şimalê Sûriye li vir wê tişkî dinê em zanî tesewwur dikin wê ji we re tişkî din derê firsetkî din çê bibe bi vî hawî li ber dilê min bû sebeb ku PKK û em bêjin ewkê wanî hinkî şaxê wanî dinê evana giş ji ber vî hawî pêvajoya berê ya sala 2013-14-15 vêya ew kirin xera kirin
إجا إيرو هنكي روش بحواكي دنيا دوي دمي دا بيجن اق بارتي او بريز اردوغان زاني ببارتيا خو او بامبيجن سروك وزير بو دوي دمي دا هنو بو سروك مار اوي الهندرة تركيا بخوجي هنكي امبيجن مخالفي وي بجهة سياسة داخلي زاني وكاوي ند فكرين إجا إيرو أم دبينن كو أف داخواز بشخص برز بخشلي هاتيه جوي هات تيغوتن كو إيرو اتفاق دنا بين سياسة مدار تركيا ده وكا لغوري لبر امبيجن بواجيا تشوي ايرو زخمتره ايرو قوية جبروي هيفيدارن كو فيجاري اوي امبيجن دستي بريزار دوغانجي دوي اوكي دوي روشيده هنكي اوكي گرانه هنکی دستوی زخمه و هیویدارن که وجاره و بشه سری باشه روژاوای کردستان رستا کر حتی چه آستکی دی بشک بید جوی پیواجوا که دست بکریا ویا طبعا هنکی به جهت سياسة سوريا الداخلي دور ده هنكي يعني وك شرطوانجي إيرو روشوانجي هنكي نوكا بريه بري بيجن دما بيجن بعاز بارتيا بعاز وأسد دور ده هنكي تشندن هبون إيرو دور ده جيم زاني هيفيدارن كو دور ده جيوه ام بيجن هنكي تشكيلاتكي سيستماكي ديمقراط يعني بآوا كرن او دور دا جي ام بيجن عرب جي اكراد جي او تش وكيدن كي هبن دور دا جي ان شاء الله دور دا جي آرامي و عاشتي تشي بفا والهرم قشي مأثر به بجهت کی باش بجهت یکنش. باشه. ترکیه دخوازه هرما روجاوای کردستان باوی اتونومی یان فدرالی د چارچوب سوریه دا ور آوا کرن؟ او نه به هاویه. اوان وکا بگو اوانا ایرو نه پرسه می ایرانه او پرسه سوریه ایرو سوریه ام بیجن اداره سوریه نو او دناف خدا او بکن او جی چه دبیجن دبین که ام دوردا زانی ناخوازن که هنکی خوی چک او هنکی ام بیجن PKK veya van او که تشکیلات تتیش اوانا دوردا ناخوازن که دوردا ام بیجن انکشاف بکن دوردا مؤثر ببن خي تأثير ببن عامل اف برس لبر دريمن برسا سوريا دور دا سوريا ام بيجن يكيتيا سوريا او نظامو ام بيجن نظاما جمعية وان يا قليوان او دناو خدوي وان قرار خوب السنة برس نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و برپرسندن هرما کردستان ترو لکوان دوی پیواجوا کنها ددومه ده هیا دنا برز نچیروان بارزانی و کاک مسعود بارزانی اوانا زانی لسر اکراد گشی
سوریه جی او وکی لهرمی لهر داره گوتنه وان جی او خبردان وان جی بمن مؤثرن اجا جبو قنجیا او جبو آوائیا او جبو آشتیا امبیجن هرمه یا کردستان عراق جی او یا سوریه جی او یا هرمه گشی جی رولاوان او امبیجن تفگراوان او کو قنجی او آشتی به چکو به سلاح و به ترور زانی آشتی زانی تأسیس بوه و جبو روجلاتا ناوین گشی جبو هرمی گشی و باش به و جوی و قنجیا وی هاوی بگیجه مگشا بگیجه عراق کردستان عراق جی او یا امبیجن اکراد سوریه جی او ترکیه جی او ایران جی او هر دری جی و کامز جوان جی وکا کمگو بری دگوتنا خدا کمگو جدست ما چته هر کسی ما دجی خدا جوی اوی تطبیق بکه و جبو امبیجن آشتی جبو براتی و فایده بده و باش به اجی هفیام جی او جوان جی برز نیچیروان جی کاک مسعود جی گشا جی سیاست مداری وان گشا هفیامن او که بقنجی باشتی بکن آشتی تأسیس بکن و فایده چه بوه گلک سپاس برئیس مهدی اکر وزیر پارلمانتاری بری آک پارتیه زور سپاس سرچاوه من ایوار باش سرچاوه و رو خیره به